मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा मखा ताना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटली चिंग अमदी तंपाकी मफमसिंगदा थीबा हुंबगी थबकसिंग लेप्तना चथरी अमदी इटानगर पुलिस की यामना चावना माइपाकपा ऑपरेशन अमदा अतांगबा मखलगी गाड़ी कया हुरानबगा मरी लैनबा अचौबा रैकेट अमा थुगाइबा ngamkhre खुरुमजरी आईएस को मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा ख्वाइ पुमनमकपु आइहाक नैन्सी पोत्सममना तरामना ओक्चरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा पामदबा थौदोकसिंग मखा ताना थोक्तनबा अमदी लमदम असिगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगरहन्नबगी पांडमदा सिक्योरिटी फोर्स की माइकैदगी अकनबा मवोंगदा चेक्सिन थौरांग लौखतुना लाकली मसिगी मनुंग चन्ना चिंग अमदी तंपाकी चिंगनानिंगाई ओइबा मफमसिंगदा लेपा लेतना थीबा हुंबगी थबकसिंग चथरी मसिदा नतना मणिपुर की मरु ओइबा नेशनल हाईवे अनि हाइबदी इम्फाल जिरी लंबी अमदी इम्फाल दिमापुर लंबी अनि असिदा चाना थकनबा पोटलमसिंग यावना तोंगान तोंगानबा पोटलमसिंग पुसिलक्लिबा ट्रकसिंगबो ngak senbiduna hairiba trucksing asi numit khudingi tekta kaidana imphal tamna pusilakli haukiba pung kunmari asidasu security force ki cheksin thauranga loinana punna truck amadi atei gari chahumga taruk national highway number 37 haibadi jiri lambi dagi imphal tamna pusilakre loinana ching amadi tampaki tongan tongan ba mafam चामगा तरामाथोइदा चेक पोस्ट सिंह हांगदुना अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटली हाइना पुलिस तगी फंगबा पाव अमना हाइरी पनबा याबदी नुमित खरनी असिदा चिंगी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चथखिबा थीबा हुंबगी थबकता अपुनबा सिक्योरिटी फोर्स की कांगबू सिंगना खुत्सु खुलाई चामगा यांखै मंगा IED कुंट्रा मापन यावना नौमई मरु लिसिंग अमगा चाट्रुक यांखैनिथोई फागतपा ngamkhre हाइना मणिपुर पुलिस न ngarang पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा फोंगदोखिबा लैख्रबनी मोटर व्हीकल ऑफेंडर सिंगी मथक्ता मणिपुर पुलिस न चंगसिलकपा ड्राइव लेपा लेतना चथरी था असिगी तांग कुंतरेता चथखिबा ड्राइव सिंगदा पुन्ना मियोय तरेत डिटेन तौखी डिटेन तौखिबा मियोय सिंग अदु नंबर प्लेट यावदबा अमदी गाड़ी की चेसांग सुदबना अयाम्बा ओइखी लोइनाना ड्राइव असिगी मनुंग चन्ना टिंटेड फिल्म नपा मखोंग मरी पानबा गाड़ी सिंगदगी हाइरिबा फिल्म सिंग अदु लौथोकपगी थबकसु चथखी नुमित असिदा चथखिबा ड्राइव ता पुन्ना गाड़ी तरुकदगी टिंटेड फिल्म सिंग लौथोकी हाइना पुलिस तगी फंगबा पाव अमना मखातारी Revolutionary People's Front RPF की लानमी सिंगलुक्त People's Liberation Army PLA अमदी United Liberations Front of Assam Independent उल्फा आईगी केम्ट सिंगदा था असिगी तांग तरा हुमदोइदा चथखिबा अटैक अदुदा इंडियन आर्मी की खुद यावदे हाइना क्लेम तौरक्लिबा असि अरानबा वाफमनी हाइना RPF की डिप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबेन खुमन्ना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंगदोरक्ली चेरोल असिना मखा तारदुना PLA अमदी उल्फा आई की कैम्प सिंगदा अटैक चथबदा सिजनखिबा वारहेड यावबा ड्रोन मखल अदु कुमजा लिसिंग अनिगा कुनिथोइदा पोलैंडना इंडियन आर्म फोर्स ता खुसिनरखिबा वारमेट कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल CUAV अदु ओइगनी हाइबा खंगबा ngamle मसीदा यावरिबा बॉम्ब मखल असिना थर्मोबैरिक बॉम्ब नत्रगा वैक्यूम बॉम्ब कौई किलोमीटर कुंट्रा की ऑपरेशनल रेंज लई यूनिट अमममदा चौराकना डॉलर लिसिंग कुंट्रा पीबा बॉम्ब असी पोलैंड की WB इलेक्ट्रॉनिक्स SA WB ग्रुप न साबनी अटैक असिदा अमांग अता थोकलबा कैम्प असिदा थेंगनरखिबा बॉम्ब मचेट सिंगदा थेंगनरखिबा आइडेंटिफिकेशन प्लेट सिंगदा बॉम्ब असिगी ममिंग अमदी सीरियल नंबर खक्ता नतना बॉम्ब असिगी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनिथोइदा साखिबा बॉम्बनी हाइबसु खंगबा ngamle इंडिया की वायु एरोस्पेस रिव्यू न कुमजा लिसिंग अनिगा कुनिथोइगी जून की तरामापंदा थागलखिबा पोस्ट अमदा पोलैंड न इंडियन आर्म फोर्स ता हाइरिबा बॉम्ब मखल असिगी यूनिट चामा पिरकले हाइना मयेक सेना पल्ली
Amuka hena chingnaningai oiribadi bom makal asimaki lising aniga kunithoi batch ki oiba unit sing handak Indiana chathakiba Operation Sindur dasu sizinnakiba asini. Ngasi faubada Poland na Georgia, India, Libya, Poland, Ukraine amadi United Arab Emirates ta hairiba bom asi pikiba leire. Japan amadi South Korea na su bom asi Poland dagi launaba hotnari. Maram aduna hairiba attack asi Indiana tongan ba pambay kaya sizinaduna WESEA lamdamda leiriba miyambu tongkai tahanaba hotnabagi manung channa chathakibani haina RPF na claim tawrakli. Yamna chauna mai pakpa khongthang amada Arunachal Pradesh ki Itanagar police na atangba gari makhal kaya huran bagi thabak chatharamba achauba racket ama thugaiba ngamkhre. Maduda thaunadriba ahanba gari makhal kaya gi chaurakna lupa koti 58 romgi mamal oigadaba gari 58 su phangba ngamkhre. Maram asigi matangda ngarang numidang Itanagar police station da Pangthokhiba paugi mifam amada Itanagar police ki SP Zumar Basar na haikibada handaki thaudok asina khwaidagi yamna huran khiba gari sing fagatpa ngamba ahanba thaudok amani haiki. Gari huran bagi thabak asida chauna chenaba haina chingnaba miyoi manga fagatkibaga loinana makhatana chenaram gadaba atopa miyoi kaya amadi huran khiba gari kaya ama makhatana Tigatnabagi thabak hauzik chathari haiki. SP Basarna makhatana hai fagalakpa ngamkhiba gari sing aduda Toyota Fortuner mapan, Hyundai Creta kuntaret, Kia Seltos mangasu yauri. Hairiba gari car makhal sing asi Itanagar Capital Region gi manung chanba ICAR yauna mafam kayadagi fagatpa ngamkhibani. Hairiba gari sing asigi matangda e-Sakshya portal da Changduna check taubada gari sing asi Delhi, Haryana, Uttar Pradesh amadi atai mafam kharadagi mangkhibagi report leiramba thengnare haiki. Handaki chauna mai pakpa asigidamak Itanagar gi SP na Hiram asigi matangda same khiba special investigation team SIT de yauriba police personnel khudingmak pusu thagatpa phongdoraki. Here we are today to brief you about a recent case that we have worked on. This case is regarding one of the major interstate car vehicle theft racket that was functioning in and around ICR. So, in the fag end of June, we received an information, an intelligence input to be precise, about one interstate car theft racket which was functioning in and around ICR. So during the investigation, it was found that there was a big network which was connected from the ICR region, Itanagar capital region, to other states as well as to the National Capital Region, NCR, Delhi region. So during the investigation, it is to inform that we have successfully, to this point, have cracked the functional interstate vehicle theft racket. And in the process, we have recovered 57 vehicles of different makes, including Audis, Ford Endeavors, Toyota Fortuners, and so many others. Like-minded group LMG Manipur na chahi marigi mamangdagi lamdam asigi awa ana taraba imung kayada leptana mating panglakpagi saruk ama oina ngasi wangoi kendragi manung chanba yumnam huidrom makha lekaida leiba huidrom mangitombi devi mapuroiba laikhidraba H Syama Singhi yum tha asigi tang kuntareki ayuk pung mapan lom tabada chak thongnaba gas tagi haurakpa maina Yumgi potlam sing yauna tangoi takibagi video social media da ubadagi like-minded group LMG Manipur gi maikaidagi imung asina nangliba awaba khazikta oirabasu koknaba haiduna imung asida
lupa lising tara mateng pangkre. Group asigi President L. Kunjeswar Sarmana luchingduna chatkhiba ngasigi tengbang khongchat aduda Group asigi Secretary Ozit Sorokhaibam, Treasurer Kunjeswar Mangsatabam, Assistant Secretary Surendra Ningombam Su Saruk Yaki. Tengbang khongchat aduda Mari Lainana Secretary Ozit Sorokhaibam na Fongdokhibada Maina tumna chakraba imung asida khun laikai mayamna mateng pangsinnaba ubada apenba poi loinana khudong thiba thodok haibasi tamba ngamde adubu maihau langpok thokpa yaba potlamsing sizinabada chama cheksin minasi huran bana hukhibadi kharakhak hukhini adubu maina chak khibadi pumnamak mangkhini cheksin ba haibasina pumnamaki afabani Karigumba maihau langpok thokpa matamda firefighter gi gari lakpa matamda lambi da chatlamba kayanasu khudakta lambi hangdokna bagi wakhanlon chenminasi haibana chingba wafam sing thamki maru oiba pa amukhana pizari Manipur da thokliba irang asida makata na pamdaba thodok sing thoktanaba akanba cheksin thorang lokhatli ching amadi tampaki mafam sing da thiba humbagi thabak sing leptana chathari amadi Itanagar police ki yamna chawna mai pakpa operation amada atangba makhalgi gari kaya huran baga mari lainaba achauba racket ama thugaiba ngamkhre Pungja si fawbata pizaba Manipuri ki pau matang asalo sinzare amukhana khurumzari